2, 1. Take it, Tony. Danke. Soweto ebukhosini uTony Montana lo bafethu. Awuthase deep roof. Ezone 2.1 kaSilamakasi bafethu. Last kasi le enzansi. I hope nimnandi nonke emakhaya bafethu. Ngithi nginibulise bafethu ngintshele futhi ukuthi Soweto podcast bafethu sinithanda nonke. Nonke emakhaya. Nalolele vuka na indaba sesifikile. Bafethu vandag si bafethu i-riding vandag is Seval location ithi Seval bafethu sinyazi bafethu ngithi nazi eval ngalama gangster abaya kunama wrong 10 nama wrong 28 kunama VF kunama vandag ke siphethe member ye VF uzositshela untwana ukuthi ngambini ngenhle kenzakalini yabo ngoba siyazi ukuthi enhle ngeza ngale sidume ngokukapa abantu ngithoma ukucabanga ngevalue uyacabanga ukuthi kunalezi ama VF yabo but ke nevertheless istory access sami istory sakamshimani umshimani uzozintroduce asitshela ukuthi ubani ubuya va ukhulela va ukhuliswa ubani kuze kube fanda intwana yami Sure. Fede Hola. umnandi Mnandi. nami ngimnandi intwana yami intwana yami njengoba ngishilo mfana phela phezukwayo Yeah. Ugama ngoThepo. Ngicabanga uThida ke. Sure ngikhulele eFine Town. yeah Njengoba ngikhulele eFine Town, kaselikhulele namagame kanje. So okay, kwaqala la indlela zamakulwane azibona ngithi. Okay. Sure. Aqala la inyamakulwane 2013. So nami time umuntu ophuma la yabona. So ngikavakala abantu babhaya batshela ukuthi nami sengile la kanti vele angiyami. But then nathi amachita sesithandile vele riding yabona. Okay, it happened ukuthi 2013 lento le basic iphuma eVale manje sise-Fine Town la ngikhulele khona. okay Mayiphuma eVale so ama 300 and Sparta bazolisa ezaseKasiya. EzaseKasiya amajanja vele. Nama 15 ikasi. Okay, zafika vele ikasi. Siphume esigela thi. Asiphume esigela safika kasifika ukuthi ama 15 ikasi wangenile ikasi. Alinaliza amajanja thina siphakathi igenge yasekasi thina amajanja vele. Siphakathi kwaliza amajanja sibuye esigela okay sithola vele kuliwa vele. Masithola kuliwa thina savele sajoina khona la kuliwa khona maka thina singayiye emajanjeni ngayi. Cause da kwafika amagenge abhaya kwafika 300 and Sparta nama 15 ikasi. Ezasekasi bezilokuzilwa nama 50 vele. Kwangena ama 300 and Sparta mina nenja yamuthisethu uthi sajoin igenge ke lapho ke. Sashaya nathi sashaya bukhona amanye amachita ayi2 ushampu nomuntu. Sithola vele babambenye kanje istuke ibhamu kahle yini. Sithola abagrepe yona vele sebayishaya ngijuri bayikapa phansi. Nathi sifika sometimes skipper wethu amagoni siyashaya. Sashaya ilanga la khona ukhisha apho waseparator. Manje sesi under pressure ukuthi nathi mele sivaye sentabini. okay Yeah, mele sivaye sentabini. Okay, sakhula that time I was being primary. Lento lesisusa ku sesisusa ekhaya sifaka esigela no. Yeah, masifaka esigela kwaba ne group kuthiwa sathi sabesuthu namaZulu. okay Yeah. Then get happen ukuthi every break sithina yithi silanda lamaZulu lawo phela nathi ke sifuna ukuqaveka ukuthi yithaba ubani mele siprove point vayikasi. yeah Sure, asilanda amazulu vele ibe induku every break ibe induku. So form ishift angithi ziyashintsha. Sa form ishift yakhona bebizwa ngeMadagascar. Mayibizwa ngeMadagascar. Saqala ukubhema ke ekasi. Masikhiriswa vele sisinokubhanka isigeke. Siphume kasi siyavaya siye bridging kahle. Shaya izolo. Masibuya ile mpilo yaso Blome Gate simela lezi zabezulu lezi. T-sharp sabanjwe esigela sakhulu sabanjwa abasitshela esigela vele ukuthi ayikho la yende ukuthi khona besuthu khona bezulu yabona nabantwana bomuntu la ningazosusa izinto zala ekhaya nizilethe yini. Okay, it's fine. Ithi Madagascar ke lento leqale sesibastudu manje seyaphambili. Okay, saphanda igani sabana nebhamu ezithu. Baby brown ama baby brown ayi2 ne9mm 1. T-sharp masiphanda lezi igani iyaqala manje le one sefuna
sibambe injivana sibambe inkunzi sokuyistory okay mina ke ngikhule ngintwana eGrand Edladlini ngiyahlonipha nabantu abadala ngiyabahlonipha ngaphandle maka lezi ngivana so vele corrupt so sure so ke kuyenzakala ukuthi ngiyatshela mina lezi nginto bafita singayiplan into mara mase kumele sivaye so bami inkunzi angeke ngibe khona because angizenzi lezo zinto yayibona ukhisha and eviate amabuku umuntu uthi amalamli so abantu ababhawathi lihopo yabona ya bathi time umuntu ohopo vele because bengihlaya ngithi benginestudi ngintwana estudi bengithi masiqeda ukudala icala nempintshi zami bangibuyele ekhaya ngiyazi ukuthi seba reportile ngiyothola induku la yayibona okay sharp kuyenzakale itoyito ikasi vele kibasha itoyito ikasi siphume esivayisela itoyito imagine abantu sebaqedile ukutoyito wena thina sele la sibeke itina sizilayina pile sisichafile sizona imoto ezayo ezofuna ukudlula ngenkana ngithi obvious ukugcwele itina la estrada imoto izofika ime efuna ukushift isitina besivela sishaya ngamatshe factor yabe sishaya iphele itransi okay ubutoto la qala khona sishaya iphele imoto zivele ezinye imoto mayelo kuvela kuphela sithi nayi imoto thina sayishafa makuvela imoto siyasho ukuthi nayi imoto yavela saphuma sisonke la sishaya itina suke la kwenzakala istrike vele sekuzohlonywa imikhukhu la ekasi la khona imikhukhu ebizwa ngephumula mqashi neTshovicho istrike isikhweti ke sike sayenzakala la eFine Town saphuma savala sangala eTshovicho ngada ekuyona ke eTshovicho sishaya la le yaviye ukuthi sibeka manje la siyaphuma kwenzakala ukuthi kuvele itraka yamabisi ke la because abantu bayibamba ngathi ke story sakhona siyaqabakala sure sabeka itina umuntu kahle kahle sitshele ukuthi okay imoto mayifika kumele ngikhulume naye nimtshele ukuthi ajike hayi ukuthi ngifike nilwe la but then thina masivela ke besivela shaya itina mashaya itina udriver aphume bese mtshela abaleke udriver sivaya singala emuva ngala sikhehleze yonke into sivule abantu bathola amabisi nanani isicobe abantu abaningi vele la bathola izinto ngathi okay sharp it happen ukuthi la ke ngizobona ukuthi la le manje izosifaka inkingi kwafika isivayile nempintshi yami enye ushoti so bayibiza nguma-ada sivaye senayo amajita asele kasi siyavasa la strike masifika la kutholakala ukuthi istrike sakhona sebayibiza i-backup manje kudala sidaleka la sebabiza i-backup sekufike la mahipho la wahweti bavalile kusho ukuthi sesivaleleke ngaphakathi sebasivalile lesikota ambulance wasaqabisa eva sokuyistory sivaye sifike okay leli selibona lengena la vele ngeshot anathi sangena kule jared leli sacova itina sashada sishaya window leli sizilahlela ngaphakathi ngada silahlela ngaphakathi sicela uxolo kumawuleli ukuthi mawuleli kuyenzakala so uleli sikhipha ngamasimbi kwami la nina abantwana niyahlupha nana ubani nithi nizela lapho maybe 2014 sharp okay siphume masiphuma vele sitholile chance okubaleka because i-orange farm iTshovicho kusedrizik yabona siphume ngalo lelo kasi lelo savaya khona la bakhe khona mara sebathuthile la ilezi zinto zakudala singene ngala sashafa la 2 minutes bavaye labantu la so okay imoto mayivela istrike asikuphila ngisiyabaleka phela siyabuyela istrike asikuphila okay sharp so kuvela elinye ipholo so it's i-GTI e-white so labantu besingazi mazizwela bathi labantu laba ilabantu nama taxi industrial okay bayavela ke thina yithi abohleva ke sure bayavela mabavela siyabavimba la masibavimba basitshela ukuthi hayi batitilini sidange sibadidele ube siphethini lesikasi asitidile umuntu eyami iCovistini yasondela manje le ibhekile ukuthi okay untwana uCovistini yasondela ishaw ethuthi okay ashaw uHotmani sithi samgijimisa masisiza kwimoto kanje phuma intshizi ezidere ezisilver sikhipha ibhamu lezinjalo ishaye wazi ukuthi endishaya kanjalo sibheke ngakuthi shayikani manje sesibheke isigoli sokushafa no ziyakhala straight umuntu yabona ukuthi uzobona gijimele esihlahleni ngifike ngilalela ngiyasho ukuthi enkulunkulu wami yena ngiyathandaza ngilungila enkulunkulu wami umuntu asifake emanyalini bheka manje kenzakala shayikani ngathi siphelelwe
zivaye la utsutsi uthi sharp ubavaye siphume ngala e-strike indaba se-strike manje singiphumile la endabeni se-strike uthi sharp lezi sifuna sibambe ngikwenzile remember sinama baby brown ayi2 9mm one okay kuzo ayanda le beyihwedikile lezothi isitshela into bafethu okay ligani le eblack siyibhaye kuwe le 9mm emergency no bafethu angiboni move mina kule gani lezi nginibhayise lezo ngayini intwana zami ngiyonibonisa ukuthi khamba ayazi kuyenzakala ngikhotman soyidala action siyavaya semagroundini la emarobotini bekenzakala strike khona abantu mabashayisa abadlula la vele okay siphumela sivaye siye la emarobotini simelele inkathi zasebusuku vele sesizobamba inkunzi ngiphethe isibhamu yakwami iphethe isibhamu nale ngiphethe isibhamu zidrile ibhamu lezi kuyavela uthi amasitshele diamond ukuthi uke bafethu nangu diamond lo mla sivaye ukhotman ukuyaphunyuka oqala wethu abanjwe lo bithu abanjwe ke makabanje lo bithu ubanje oba nentwana yami mina ngishivile mina ngivayele emuva ya mina ngishivile ngivayele emuva ambambe intwana yami le ndaba lezi sifike edladlini masifike edladlini ukuthi le ntwana lezi ngathi zibamba inkanende zibamba inkuni esisiyasho mina naleyo thispa ukuthi emfethu yabona makala indizwe sifaka inkingeni le and lezi ezithu kuba macala bethu zinenka and thina sifuna ukucavakala ngadayi lezi zobkulwane yabona ya abacula kamnandi nani siyakapa nani okay sifasha ithi 2015 dayini lesisikazi manje lesi sifoma amagroup siyintanga manje because angithi lezi yabe sikhweti lezi amakulana sikhweti ukuthi sesifoma amagroup siyintanga nosilisana khona la ekhasi okay kuyenzakala ukuthi enye intwana fele isijoin bayisijoina le ntwana le sibe green angithi sase green sasifundisa la lezi sharp sivaye isikhathi untwana sicabane naye masicabana naye ngada ekhasi yakhe kusemaqhosini yeah akusemaqhosini kuyenzakala ukuthi lesi siyabuya manje le vutheza sikasiya ya bazikasi ke sesaqala siyalo siyashaya shayane ibe into kanjalo so mina ukukhabatha kwami umuntu khona enye intwana ulifa vele so ke bengijime eboxing kahle yengoma mina bengishaya ngengoma okay ngijime eboxing le ntwana le ulifa vele iphume vele egengini lethu mayiphuma egengini lethu sekuqala ishifa ukuthi ngada kusemaqhoseni ngala kusebasuthwini manje ya lezi ngada sakhona ukuthi ziyehle nathi sakhona ukuthi sikhuphuke siye ngada sure okay sharp untwana sihlangane sigeleza sonke phela sihlangane sigela it after school lesingisidilile vele ukuthi emakhotman kuyenzakala into ekanje ngala okay sharp untwana azwakala ngilanda eclassini angitshela ukuthi emfethu ubonile wisusile and zozibone zami ziyazwakala after school into okay feel untwana sekafuma ishift and mina ezami si5 vele ngiyadinga ukuthi manje sophuma kanjani manje le uthispa vele yahlaya imain plug nosesh okay sharp sigeleze izothi after school siyavama isophula le insimbi lezi zasesigela wona la madesk la waphansi la siphula lezo insimbi lezo manje sisiyafoma nathi siyasihlohla ngayo nasigela nje baloko babhekile bazokuthi le ntwana eziphansi kwane yabona because sesifomile no asaya ngava emaclassini sesingada emuva ngala sesifomile sesiplan into zethu okay sharp isigela siphume sibathola ngaphandle le ntwana lezi singaphandle zibhaya and zibhaya le ntwana lezi le one uthispa le ibhelele zasekazi because bekukhona mangithi ngifuna ukclarify indaba kahle ya because bekukhona ama video khona ezasekazi basibiza ukuthi ezasesicenga lezi okay yeah sivuthe ezasesicenga kisha ezasesicenga zizwakale khona enye intwana uthelo because khabathika abantu abayi3 yona le ntwana lo lifa nothelo sharp le ntwana izwakale ke kimi ke after singicela ukuphuma sesiyaphuma ngithi chief esefikile sesikhoneni manje sizwa ngengoma ukuthi hayi lezi asesifikile no lezi ziplomela egate nathi sesiyasonela sime gate phela naba labantu lapha sisondele lezi zasekasi yami sifuna ukuthikazisa lezi ukuthi zibalekile emuvanyana uthi thina sikhona ukuphuma okay siphume ke masicela ukuphuma angibaleki ngilanda le ukuthi ivuthile vele ukuthi okay sharp emfethu yenza lento le ukuthi uzoyenza awuntwana shaye vele impa makashaya impa untwana ngimbambe mangimbambe wele yabona
esikela sami insimbi yabona Okay. sho awile ensimbini makawile ensimbini akasena chance ukuthi aphakama phela upheshile hawo yayibona gibele phezukwayo lentwana ngishanga lensimbi ngibamba insimbi ngishanga lensimbi ngishanga lensimbi enye ikhabathe remember phela thina sesibhaya nabo babhaya sebasaba ukusondela manje yayibona sebasaba ukusondela okay sharp kusemaXhoseni nasemazulwini ya sokuyiseka amashifu okay sharp lentwana le mayiqeda ukukhabatheka siyachetsha kho siyabona ikhabathekile ngiqeda ukuyikhabathekile lentwana sibuyele emuva ke asibaleki sifuna lezi vele sizwakale vele simele zona le A1 ithi silokushana ngedina phela manje sokuyikhosi sokuyifight edina sharp ifight edina kanti le A1 le chief le yabo mayibuyele emuva yona ayibuyele emuva eyami imshange estina ke mamshange estina uthi the meantime bamshange estina makathiwa jika shayisana ngempalo ntwana awasaya lezi yazibuyele emuva manje khona enye ingoma lesiqula makayiqula ngesuthu kanje ukuthi uyafa umuntu manje awuyithi ngijolo awufethu yeah bari bakwa mutu uyabona phela qeda ukukhabatheka le ayiphansi la ikhona ukuphakama ikhona ukuyenza next and laba basaba ukusondela manje basaba ukusondela labantu laba yithi esilano le qeda ukukhabatheka phela labantu ithi mababuyele emuva yena ayibuyelanga emuva bayishaya ngestina yashayisana ngepala wela phansi meantime wela phansi sesikuyo manje and sebhaya sebhaya plan uthi sharp sesisakawunde lotho zile omunye uphethe khona iyathi awuthami iphethe yabona ibhethi uhloma ibhekeri kanje yeah yenye nje amayibiza ngohluka iphethe imbazo yeah iphethe imbazo thina siphethe ama golf stick siphethe ama tristana nani ekuyashawa lentwana le tsotsi le kuyamahamba ngingada le inebhekeri le ibhethi le ibhekeri amhamba yabona lentwana iyabhoda cause le tsotsi le bebambe imbazo iloku yamshaya kanye nimshaya inyawo many times like iloku yamshaya yamani sambhodisa kusho ukuthi besifuna bhode same time nakakhisha pakabhodanga cause kuyavaya igasi usurvive avaya igasi okay sebahwetile iding asakhuni manje kuyasikela grand sharp iqale ke bengisikhothana yeah ngisajayva vele leso sikhathi leso ngaphuma ebukhothaneni angithi le ndaba le yamagenge yabona ngisakhona ukujive uliyazi sharp ngaphuma manje into eseyenzakala sokuyimpi la ikasi la yeah sokuyimpi esibhaya sesigijima wona la magenge la okay it happened ukuthi kuzenye intwana eCape Town bambiza ngo-Oni yeah lentwana le yiyo ke yangikhabathisa ngizosho kanjalo yabona kwaza lentwana le u-Ongi yafika yangena emajideni wethu cishe yasenza ukuthi cishe yaseparate kahle samajidi because ayifikanga ngeva mayifika yona untwana ufike okay bekangena isheche amajamani ke ibisha izolo kakhulu and nathi isha izolo vele ngayi okay untwana bekafuna ukuseparate ngezinye indlela shapa akakhonanga besijiva ayipantsula yeah ngine kanjalo ke evandalini mangithi ngiyangena evandalini ayipantsula untwana makuyipantsula sharp sacavana nontwana sacavana then ke happen ukuthi sengifuna ukubuyela kujiva untwana zivaye kwenye bekapractice yenye awuthi kanje savaya sayokwele awuthi leyo sharp sengifunda isikhanda ngithi khona isipantsula khona ukukhanda yeah shaya isikhanda challenge na intwana zase orange farm nezase load sharp so manje sengifollow up yini khona enye awuthi so ya trainer from daddy train ukuthnika yeah thnika ivanda lelhoit so manje sisibhekele ama video kada imani yabona yeah sisibhekele isashe la yamani unamasimba nan okay sharp silo sekele sisikhathi siya esikhulu no khona la ke ubuhleva bucala khona nje manje asamamini elayinini esikele mina bengayifuli line esikele manje malpa bengifika ngena kuphela nalabo mawulini bacala yeah and I didn't iqale G9 bethi abanye abantwana amababhala mina bengingabhala yeah benginencwadi yami enama subject onke A1 yeah maka bengingalufi esikela bengayenzi next
esikela besikadeni esingamajidi ukuthi mangakhabatheka lo siyaphuma no siyamlanda la man siyamkhabatha sure bese sibhekele lezo impinyana lezo yabona and ngayi ukujiva nani lokuhleba ukuduma bese siduma vele by that time okay sharp siphethe remember sinebhambo yeah shawu event esikela makushawu event esikela siphethe ibhamu siye ngazo esigela phela sifuna abasihlale masiluku sivaya mfethu yes uyasibona ntwana uyasihloniphe yayibona ya mele sihloniphe uyasibona msiya hayi vele basiphakamisele ukuthi hayi lezi mfethu khona lezi zigane sebakhuluma ngathi khona lezi ziganje si Madagascar but asikuchinji and esini kunala sibloma khona senzela yonke into khona kusehlathini ngizothi imfula yabo yabona amahlaka so leni zamahlathi bese sakhe samtinda seMadagascar kusho ukuthi Madagascar yiyo le ndawo emhlabeni le ndawo yabo because dabe besivaya sebomakithi sicoba igawulo sivayisela eMadagascar sipheke la sisona yeah ekseni siyavaya ekseni masesikele sihlanganisa amapondo ezolo vele sonke yonke into 20 ugwayi nani box irela masibuya seMadagascar siyabhema sisayicabanga manje ukuthi emfethu cause khona impehodi leyo mpazi makasingena kakhulu yasesithenga nama video hayi khona elangelinye nge14 Valentine azigeza khala la dedi kula ke le gang le video diphela yaphela nyana afanda hayiko so thina enkasi yethu isithenga ezehulu mara akusi igenga is like smelika slethu mangakhabatheka la imani sonke siyaphuma yeah somela la imani okay sharp iqale impe ama video it was bokuyi 2016 if I remember 2016 ngeValentine phela ngithi nathi sabohlelwa yeah ngeValentine siyavaya ziyakhala la eparkini la siyavaya siparkside siyaploma so sesi WhatsAppeni lezi ukuthi ngesikhathi esikanje iyaqala lempileni okay sharp sonke sesiridi and mawuthi yabheka la eparkside sikasi ama video siplomile vele la eparkside lesi ziyatshelana manje ukuthi bafuna ngesikhathi esokuyaliwa phela lempilo iyaqala and nathi kahle sesifumile ya laba ba free cause ikasiyawo okay iqale la emadayizini la ziyadlala la emadayizini le one ngathi golosu gayisana ngemali iyawuthama iqovi board lahlele le board leliphezulu yaqala la ke impilo lezothi le one le kusho ukuthi iphethe speed 4 uyabona ithi shada yamani ngespeed 4 kodwa yamani uyacheche speed 4 siyadlula masidlula diamond uyasibamba le speed 4 leso donsa kanje diamond uyaphesha uyese kabamba speed 4 ma eyamucho four season of the loneliness yeah angishaya imshanga le speed 4 ma sidla yena sesiyaphapha manje ukuthi manje sifukile sekuyaliwa ma ale one gibele isihlahla le one iye thina remember singayi ngaphansi ke angiphezulu lokho siphethe amarambo sibheke yonke lezi gijimisa lezi yakwazana la hayi into okudlala impilo yakhona iyacabakala naphana yahlahlela umuntu so okay fine before diamond afika kimi khona amanye amahotman ethu ablomile le ntwana lezi kusho ukuthi bezibamba inkunzi vele ziyenzani yabona sicorrupt lezi ama video so lo hotman le blomile uphethe enye rambo so yabona irambo street khona le goni ibizwa ngerambo yeah ngicela ukubona ke bengicela ukuyibona ngamehlo ngerambo by that time and uRosi hotman iblomile le ntwana le yabaleka le phela siziyachacheka lezi le ntwana le yabaleka kanti yabona mawugijima kakhulu bese umeyisi step yaphesha le ntwana le yashayisana kabuhlungu eniphesha khona uHotman yena omile azange agijima azange yenzana khipha iramba ishaya le ntwana shanga yimuva ngayo 1 2 kanti kushanga yimuva ithi dala le ntwana lezi ngesikhuza kudala sizibamba inkunzi le ntwana lezi emanye masizwakala nyasho nami le mayiqeda ukuphakama le iza ngakuthi phela nathi mile sikhabatha lezi zami kudala nazo sezinzeni sezispreadile manje angithi kubanjwa lokho hlanjwe lo bamhlabe lo yawulwa nalo ya so okay the meantime mina lese ngiza ngiyasho ukuthi hayi sebayikwazile yabo njengoba ngisho ukuthi mina bengumuntu onenhliziyo into ngiyenza ngoba khona igroup yami abo maka khona izinto ongakhona ukuzenza engiyasho sebayikwazile lezo zila uthi ngiyekele hayi man khona le ngibone ligibele isihlahla bayinakanga man
ngithi naye yesihlahleni ngiyayithengisa ukuthi manayi lenye esihlahleni le jump lezo le mayijump ayawuthama ibamba idouble iskipper vele ishiphesha alezi zami isibhaya vele uzazwa ngebhutsi ngaye emuva ngayimbuyisele emuva shangeshi lezo zile pheshit hayi zami sezi zifast lezi uzwa ngegoyoni uzwa nge-3 uzwa ngembazo uzwa ngani yabona seshayile lezo zile manje yabona ukuthi vele lezo bhola awuthi ngicheche la ngicheche vele ngiblomelele khona enye awuthi yami ngiyayiphakamisa namanje uBenzema esekho vele phakathi kwala indlema ka iBenzema nje yabona Benzema ushayilisa kasekase uBenzema wonke yabona le ntwana lezi angithi group zonke la usihlabile lelo la and remember ukuthi labantu bebabaleka siyaya kulo simhlabe kulo uBenzema bekubonakala yena la noma besibabhaya mawuye main character ubona yabe kumuntu lemon wena unomzimba umngaki hanje lemon bethi masigijimisa umuntu bokuuye phambili and bekafika aqala imutho mshange kuni maqoqo kumshange kuni iyamiyekela thina sesihayi uyasiqeda ukufika thina sesiyaya la Benzema ulando khona enye bathu research ke besisaba le yama video hayi Benzema umbambe kanje yona beyisho ukuthi uBenzema uyamshiva yabona yabona ukhipha igana athi asengiyacaba ukuthi le gani yakhe ithole hayi umbambe le Benzema le shanye kuni fucked up umshayile shanye kuni fucked up emshanye kuni okay salwa okay it's fine kuzibhedlela le wole yama video yaphela cause zonke zakwazi lezo zile mina bengithi ifile vele sure yile skip eswine ngayibhayisa lesesihlahleni yabona and manje ngibona sekhabathekile lama sekakhabatheke kakhulu and amajita samqedelele yabona cause laba abanye bahlabekile maka bakhona ukubaleka le khona ukubaleka ukhabatheke kakhulu la man so nami ngiyayitenga ukuthi la man ubhayiswe yimi and sekakhabathekile ebheka ngayi bafuna ukumpolisa kuyakhuzwa amajita wakhuzile okay sifane siplome vele shayibia and masiceda ukulwa kanjalo kusho ingoma ukuthi asikhalile kwasha umuntu khani ingoma ukuthi hayi washa umuntu aziba vele sesiyishifi phela so wenza kale mistake angazi laba ke bayaqabana yazi ukunoqabana abangani baqabane serious kahle nethina sizasekasi yabona kanti labantu vele baphuma entabeni babona mara bayaqabane by that time mara siyithenga thina sisiyekazi mayisishifi emabaqabana manje nale bhayizi seyibaleke mayibaleka kanjalo phela siyishifi sayiyagijimiswa manje le beqabana naye sefuna ukuvimba ukuthi hayi bafithina besilapha hayi baleke ukuthi sigijimise hotman lezo silabe bebona kahle ukuthi iyabhola lelanga leliya ithi bridge sokusho ukuthi 4 ways kanje ibridge kanje ingena la ifuna ukungena kule passage lele namanzi kumele ujump ifuna ukungena kule passage lele la ezami sezihambe ngala ziyajumpa mayiqeda ukujump ingena ngayika abanye nabo emuva ngayi yabona ukuthi sengivalelekile akiyazo ngizwane na asimzwelanga leya because nami bengilamba ebengikhalele ngithi phela manje sesinamandla ukuthi sicela ukunqoba impi phela empehweni lamachita lawo bewashukomeza ikasi wona lawo ama video lawo ama sesihlule bone crime iphelile ikasi la lokuthi ibanje unkonze ikasi yaphela ma asibambe lezo ukuthi ngitsho ngephanga khona sichange phanga ngishayida amani lo sekafika late khana zo report uyavima manje ukuthi bafethu Diamond lo mfethu umngane wami Diamond khuluma kanje Diamond ngikhabathekile sekakapekile Diamond ngabhlungu kabi feel sekakapekile Diamond ifeel mfethu hard sibalena nani okay sharp phela kunama group kunamagenge abhaya khona ezinye zasemajujumbeni vele okay sharp lentwana le ikapekile ihlala ngase Blakora khona enye indawo kuthiwa kuseBlakora sharp ivuthe lezi zaseBlakora zizizwana nezasemajujumbeni and thina remember skelezi kasethu sigeleza ngizothi i-distance nyana sikho ekasi mara abantu basekasi baqole kuleso skele okay sure and igelezi ithu esibhekene kanje amagate abhekene iskela ngayi
Okay shapo, so lezi seziyafoma ngithi ezangada eBlagora nezasemajujumbeni seziyafomana manje ziyafika la eSkela la Vieno asakhona ukuphuma grand eSkela. Okay shapo, ikosa ufuna ukuyisenga vivi ya ufuna ukuyisenga manje sivuthisa sikaso ukuthi amahulumeni bheka sibhibhi and la eSkela la abantu basesenga ababhaya obvious angeke nisenze next. Okay shapo, sifike zasemajujumbeni ke siphethe ama-pitbull siphethe amayinini okay shapo injami ifone eyi-1 time mfethu sibhibhile ngala abanye phela basakhona ukuyeSkela remember bayashiva phela ukuthi abazi kuyenzakalani sekushaya umuntu waseSidenga akusashaya ukuthi shaya lezi ezikanje abantu esibabonile empini uma waseSidenga uthola induku thina besiye eSkela besingana-stress besingabohleka iSkela bayazi na. Okay shapo, kuyenzakala ukuthi vele lezi zasejuice manje sesifomile ziyazwakala. Siphume ke okay iSkela siphume iSkela masiphuka kufike zaseSidenga fike zaseSidenga khona enye awuthi bayibiza ngoGadafi ya letsotsi leya yangibamba inkunzi kayi-1 kodwa manje nafana kami nangeke ngasangibamba inkunzi hayi kusho ukuthi my first time uHotman ukumazi besibhanki iSkela siplomile estation masiplomile estation la man lo baringa ngayo ukuthi hawu Gadafi khona enye bamba inkunzi. Okay shapo, so the meantime umuntu anaringa ngayo ukuthi Gadafi uyena uthe kahle uGadafi makangavela ngamhlaba ngale meselo usho kanjalo avela uGadafi bavela bayi-3 thina simazi uyaziwo lo angibona umuntu acove ibheki yakhe adla phansi same time yabona dabuka ya idla phansi same time ayisitsheli thina ukuthi kuyenzakalani ethi yes ngimzwile uthi yena mangingafika uzongihlaba ke ngihlabeni ke madwa noma uthi yabheka le eyi-1 le ebheki yayiqwela amasayini ubhale wonke lamasayini lawa mapha amasayini khona amasayini angithi khona amagengi ukuthi mina ngigenge kanje and mabangakubona ukuthi igenge kanje kumele ukhabatheke yabona kumele ukhabatheke so la istazi asikune foro ewelayo yabona ya istation then kunengayiyawela so alezuthi level umnikazi webheki aholele ngada thina sikhona ukubaleka yena oholela ngada yabaleka sishayiswa ile bheki le athi okay man yini isaseSidenga nina nizolikhipha iqiniso qovela amafoni saqovela ine sakhahlelwa vele thina siyidre sesele siyidre iwa awu Gadafi bayidraina okay bayidraina thina simazi uGadafi ayishawe vele shawe akashiyanga ngigoni ve because uthola amafoni nani. Okay sikule mpilo yasejuice le ithe masiphuma le uGadafi vele bejwayele ukubamba ibhamu abantu bangala emajujumbeni babamba ibhamu ke so letsothi le keep isibhamu khona enye bayibiza ngoAntoni ya ishangani nyana kanje namandla nyana yabona so umuntu lamuli intwi uAntoni la ngokuthi ayenzeni untwana uyashaya vele so uyashaya cause yena sikazi samuzwele emafayithini wamaguni nani shaya ngencindi ya inqindi yashaya sho ivele le mayivela obvious mayikhipha igani manje sesachetsha sonke yize sesithenga sesiphumile eSkela sesachetsha sonke no hayi lentwana leyo Antoni yamlanda lo kaphethe igani kanjalo mbamba kanje mshanye right mamshanye right lethi ngizokudubula athi usakhuluma wayengadubula uphethe isibhamu ngishaya uphethe isibhamu amshaya so yeah so obviously le bathembe yona le phethe so makushawe yona lezi azikhona ukuthi sizwakale zizozilwela yabona zizozilwela okay hayi siSidenga vele kahle ngizothina sinqoma izimbe ezibhayi T-sharp ngipantsula ngini hayi sekwama challenge vele abasikasi vele okay sajiva lentwana le ongigeleza la eOrlando High School okay thependa ukuthi besibhala ke langa la khona savaya sayiSkela sabhala grand sabhala thina masiqeda ukubhala la uyasitshela ukuthi iSkela siphume eli maka thina okay saphuma sajumpa ya masiqeda ukujumpa savaya sayiStars masivaya sayiStars laba abanye laba abayithandanga lento lesi kula siqala ukudlala istaff khona yeah abayithandanga la le so mase siyeStars yabasayi bona iStars because angithi besithi masiqeda ukujava siqeda ukuwina sisiye station no sohlala i2 step yabona ya saduma ke la ndini la kanika ukuthi khona lezi zirayelayo bafethu siyadama sidlale siqale gravel esadume kakhulu la ile
sidlala igravuli. Okay sharp sicave laba abanye thina siyi-3 kahle sicave staff. Okay masiqeda ukusicave staff manje le kanti la esigela sayo la esigela sayo babafundisa ukugibela ngaphezulu kwegala. Bafundisa le and leya ubra wethu thina bithi masiqeda ukujiva vele hayi silalela i-2 step then siphuma la. Itsothi naye secaba ukugibela phezulu kwegala. Okay sharp siqeda ukuwina i-challenge. It was 2017. Yeah, siqeda ukuwina vele siqeda ukujiva. Sitayima siya ne-station. Yabona bahlanya ngathi abantu siqeda ukujiva yonke into kuse Parkside yonke into yenzakala la eParkside. Sitayima siya ne-station siyavasa la e-station la. Masifika la diamond lo onyi lo. Thina okay igadi yafika siyayimela. Masiqeda ukuyimela sihlala i-2 step obvious. 2 step abanye gravel kuyahlanywa la e-station la. Yazi silegibela ngaphezulu. Hey man sokumride siyasaluta phela siyaphakamisa ukuthi abheka winjani so. Hey man aride masifika la sibili sithi baba kusasizwana nawe la eske. Angithi uthe bamfundise ngada. Sivana siyangada. Okay siba sesigela ukhona injama igelezela ngilaka. Yabona ukuthi sikhona ukushiya uongi la eOrlando then esidlule selangila. Siva selangila sha. Maselangila thina silala i-2 step phela. Manje sizina sibhekela lezi sigibela ngaphezulu ukuthi ama-Hotman ayenza kanjani vele. Dlala mkhonyana. Yeah, dlala mkhonyana. Ake sisahlanyelwa la phela besizi. Yabona. Okay, khona le yabona njengoba ngitshela liphumela le gama leli. Le board le ephambi kwegalo ibhale VF. Okay. Yeah. Siplomile station shayizolo vele. So le Hotman lelithi bafita thina mfethu besidlala nabo kunika yini sidalo yashutha yabona. Phela thina yithi ukukhuluma le ithi phela thina yithi ama VF utshela uHotman and ushasha uHotman phela thina yithi ama VF. Okay bayakhuluma noHotman bayajuthana ne man masifike ka sithi vele mfethu sekuyigroup yethu sometimes sesifomile uthi yithi ama VF. Okay shabu sibe ama VF makathina sidlala i-2 step la emasayidi umntwana yena ugibela ngaphezulu. Okay shabu sidlala iChip bese sijwayele iChip station ngabe sesijwayele vele siluke sidlala vele staff. Mina kakhulu ngingabagqwalisa la ishawela. Yeah ishawela bebangazi nge-2 step masiqeda ukulana intwana kulesike ilanglaga. Yeah masiqeda ukulana intwana ilanglaga ke hayi bengishaya 2 step ayinto ukudlala. Yeah ngishabe bangiqava then ke wenzakala ukuthi la ngizokhabatheka khona kahle. Yeah ngizolimala wenze ukuthi masiqeda ukujump esigela thina sithi ekhaya kahle yabona ilanga la khona vele la lingizwe ubhlungu because besingekho la yabona. Yeah bese ekhaya la so isigela sami siphambi kwe-station. Isigela masiphambi kwe-station siyaphuma le strata lesiphambi kwe-station ukuthi siyabona yabona da stars la siyavaya sahlangana nezinye izinto zaseKasiyana. Zinazi zingaphezulu yabona sizibonela lapha asihlanya kakhulu itu nawo amajita siyenda estars phela nathi sesiyishela right yabona sesiyijwayele esisayifisa right lezi zinto ezingaphezulu ngezihlule yizo sivayisela estars la sifike siplome stars igadi ifike sifike sehle eNadale station masehle eNadale station esidlala amadayisi leya kwami siluku siyakhuluma mina neyasho ukuthi mfethu uyava phela kuwe Orlando manje into mfethu uyavaya ngithi mfethu mina ngiyavaya nyaya la eOrlando la K-sharp fika igado ene mina ngitshela amajidi ukuthi bafethu azida inimele siyekele because sokhabatheka ene la sokhabatheka khona kuzobhole 1 week obvious. Okay sharp sivaye si Orlando dazibuku i-challenge nakhona eOrlando ke le yamapantsula. Sifike sidlala isikhanda vele sidlala isikhanda esigela siwini sharp sibuyele stars and ngayisajwaleka vele sivaye sibuyele stars masifika sibuyele stars lezi zami angithi thina kumele sigibele igari buyele emuva. Lezi zami zona zenzani sigibele igari yale thina besingazi ukuthi kumele sigibele angazi ukuthi bebayaphi vele le. Okay bavaye bayile and bavaye namanye amapantsulu bese sesibhaya ngithi and siyekule sigela lezakale and lezi abomrayida ke abakhweti bavaye. So ngale gado le yabuyayo
sibona amajita phezulu ke babonke face coach ba control idiamond babonke kusho ukuthi mawukhona ucontrol idiamond uyinja hotman yasiyaphakamisa khona enye intwana eswethe grey saphakamisela namhlanje le ntwana le yake because besibonela la ayibeshaye ezinye idala khona esinye style hotman basibiza nge2010 yeah bovala iskipa kanje mawukhona ucontrol idiamond uvala iskipa uyabona idiamond ndayinde ngaphambili yeah mayisaka besakana be control bengaphambili amajita asemuva yalandela le ntwana le mawukhona ucontrol idiamond uyinje ithe mayifika at the same time anathi saya ngaphezulu ukuthi nami ngiye kanjani I don't know vele ukuthi ngiye kanjani nani mara siyamajita sizonke that was our first time siyangaphezulu kwegalo saya phezulu kwegalo sarayida ukusuka Orlando kufike Lens singaphezulu suke Lens savonga Lens ke phela sinebhamu fika savonga Lens masivonga Lens sagibela igado sabuyela eKasi ke masibuyela eKasi ithi second day yakhona second day sibanjwe eNew Canada sibanje eNew Canada yena kubanjwe kwakhona khona enye awuthi bayibiza ngoPaul yabona yayidumile so uye ugijimisa le ntwana ezirider manje uPaul ubamba intwana yami enentwana yambamba iTerrestar yabona basitshele bathi le ntwana lesiyo reporta kumetro izoba cheap abangani bayo esesenjene and that's splitile phela ithe maqeda ukuyehla siceda ukurider ngithi igado mangene stars bayasibona abantu hayi bacala bayarasa nanani basihlanyela uthi untwana ngakhona ukubaleka makayehla babambe grip and iTerrestar yokuye la okay kube icase simshiyile mara luckily abambambanga vele bamdedela lead yahlala station la ilanga lonke la thi bamdedela lead so le ntwana le ongile ngithize ngobusathana le ntwana le bekhona ukuthi mayigibele phezulu kwegalo mayigibela same time ifike yabhamba la yabona like mawubhamba phezulu kwegalo uyasikhala gugu izisa abantu bangaphakathi mayicela ukuzisa ngabantu abaphakathi mina ndiyabaleka ngoku bokumqhoza mina ndiyabaleka ngoku abegijima uyu first man from ngathi ukuthina kangaza iyenze lento leyo akekho umuntu engingamazi yaye untwana bekagijima kanje phezulu kwegalo ayefika iface idiamond maqeda uface idiamond ashaya 2010 abheke emuva avala iskipa yes ayi hotman bekuhlanya abantu estars besisho la phela ubholile ya makayenza leyo nto leyo because ukujika kwakhe phela mawungashawa icable ukorla kwakho la ya untwana icable lamdlula la shaya 2010 iskipa sivale kanje ayenze kanje izandla esiyasho vele le ntwana le bholile ithe mayiqeda ukudlula sonke saphakamisa ya hlaya 2010 hlanya wonke umuntu esestation yabona like mangathi hlanyile celebrity yakuhlanyela wonke umuntu esestation le ntwana le beyenza imanga hotman i2 step besidlala kahle nje 1-2 skibela 1-2 le ntwana le beyiphesha manje i2 step bethi pha ingene ithi pha ayi nathi yabona yabona sifuna ufuna kule ntwana yesifanisela show yinhle uyabona sifuna ukubona ukuthi le ntwana le isha magic impela ya abantu bafuna ukumenzisa bebahluleka man yabona ayi okay sharp la into lesengene egazini phela sisihlezi sigibela phezulu kwegalo asitshelane nale C3 ngithi lezithanda ukugibela phezulu kwegalo yeke lezi Orlando yeke lezi nathi thina manje isigela masisiphuma sisigibele egalo esilanda lezi maka sicalela ngilahle iqala sodlule Orlando then sibuyele eGasi okay sharp sigeleze kube grand no sengitshela le manje okay abantwana besigela sebayasicavu ukuthi lezidlala igalo masifika esigele ekseni wonke umuntu mfethu ngibonile ngaphezulu yabo sisiyaduma la esigele okay sharp so ngithini mina nale ngithi okay mashani instrument show bafika basho lena lethuzile manje hayi lethuzile uyasinyathisa because yona masimo bahlanyela yona dashani instrument show shaya instrument show nezami igalo mayiqeda same time abanye abazenzi man lemehlole yabona akusukuba nobani igalo mayiqeda ukufika sigibele ngaphezulu umdrive nathi uyaphuma esihlanyisa simile sithi agibela sokubonisa yithi aboba yasimile siyitrain eza okay sidlale umuntu bekashaya east west
namanje noma amapantsula noma ama-VF ama-Vandal azokhomenta yimi first man ukushaya i-VF. Yes. Yeah, because ngakho bathi angishaya i-VF. Awubonisa i-VF. Yabona yimi first man ukushaya i-VF noma kanjani yeah. I-VF angithi yabona khona yabona i-cable la. Yeah. I-cable la le yesilver. Yabona khona i-rope. Yeah. Mawungashaya i-cable uyabhola. Mawungathintwa i-rope uyatsha. Okay. Yeah. And remember le ntambo le yegadwa ngithi ayi-2 Z2 kanje yeah. Mazi2 khona le cable le ela enyalandela azimanga so enyalandela ya mina mangishaya i-VF bengena kule ngidayikhele mangiphuma kule ngene kule abanye ngithi bayenza ne-stack 1 ya mayilukiza siyayidayika sithatha isikhathi mayilukiza siyadayika mina bengidayika le ngene nakule ngidayikhele ngene nakule ngidayikhele sho bese ngiyayiphendula ngishaya i-VF ngivala iskip ngishaya i-2010 ya ngivala iskip ya imsho first man ukushaya i-East and West shapa ngibahlanyise vele stars ngingene nayo ya abangeni nayo kodwa mana igadu mayifika abayigibeli lokimile sigibela sihamba yayibona because abantu bazothina nabantu bazosibona igadu mina mayifika bengigibela ngaphezulu bese ngiphezulu ya ngimele wonke umuntu noma ngangikhuza nawo lady time nginibheka kuphela ngimele negadu iva ya ngide ngifike stars ngingene nayo stars yabona 8 episini yabona 8 episini izinja bezibaleka yela mina bengabaleki la bengivele ngilale ngipaqana ya mayiqeda ukudlula ngiphakame yo nonke niyahlanya phela ngifuna ukushaya imanga ngijimisa letho zile ukuthi amandena masimba la i-3 step yayo ePC from ePC ngikhona la imbizwa ngebullet ya yabona igado mayilo kivaya umuntu aphume emnyanga agijima ya abuyele kuyo shaya izinto ezinjalo kodwa mandalinde maka mina angithi bayishanga amapalo abantu yakho agijime nje adlula ipalo mina bengishaya khona yabona le njengo i-steps njengoba kubonisa bengiround i-steps kanje ngibuyela kulomnyango lo bengikuwo sho ngibuyela kulomnyango lo kuwo kiskibele sharp ngibele ngifuna ukushaya le style lesiyaka le phela le bayihlanyela yonke indlela every stars lentwana le mayizopheshe ubuyele papa ayifela nathi yabona ukuthi aye nje game ifikile ayifikile sure yabona ayifikile nje game so asicoce mina ngale kwami ukuthi emfethu azidalini lemele sijive siphat so khabatheka yabo because abantu ababhaba bayakhabatheka phezulu kwethu lesi angithi ama challenge phezulu kwegado beshaya challenge efana nokuthi ne group yenu yini mawu group masinga kumele sifike midway singayihlanga ngaphezulu kusho ukuthi igado mayima kumele nathi simele iziva yeah so obvious akukhoneka ukhohle ukuthi phela akukhoneka because masifike stars khona abantu khona amasikuzana kumele sisicharge ngaphakathi uyabona ya manje leyo ke sokuyi challenge ke ukuthi asiyehli la phezulu mawungayehla siqova iskipa ngaza underpen epathu udliwe yeah bekwama group njalo bazoyehla badliwe kanjalo siqova ikipa zawo angithi uyasi sijabulela ikipa lezi ama outfit city outfitters leza khona lezi sure I form igroup vele kuforma ama group sishaye vele la idinde thina besingayihli kodwa ngithi chip mina ngijwayele chip ngiyaqala yeah bengayihli foko bengiqala from orange farm ukuya le yeah siyehli phezulu kwegado manje inja yile ungile ayitakane elikhulu shayina avaka ke iphendule liyenze kanje mayiqeda ukugibela nje idami mina ndiyagoduka ngoku ya igijime phezulu kwayo lentwana ke igijime phezulu kwegado okay sharp masihleli nale ntwana yami siloko siyaringa mina ukuthi ntwana yasimele sijive la lento irong ende yimi nedladlini ngaba ngaqaba ukuthi say game kuzoba istory la ende into engikhaza ukuthi abantu ababhaya bazoyicommentela la ngihlaza ama-hotman abhaya because bengithi ekseni mangivuka Saturday bokuyi-roadwork ngimbengiya nje ngiyogibela nje eGrasmere ya bokuyi-roadwork so ngihlangana nelinye i-hotman vele angitshela intwana xa uzokhabatheka ngithi futhi ngifuna ukuxaxa sihambe sestars yasemthami igado mayiqeda ukuma ngigibela ngaphezulu ke ngijavile isikhana ngimshayela isikhana ngaphezulu sengixaxa yena u-hotman ukuthi angeke ngenze next man like okay sharp lelanga ngingana le yasedladleni esiplomile uthi kumele sijive la idea savaya sa-stars masivaya sa-stars le double way challenge ekhwethu because bekuyi-group eyase-Orlando
bekugroup yaseKaSam bekugroup yase-Orange Farm bekuhlanywa le la bukuvuka idimoni kahle gibela la sagibela phezulu streamline wonke amakhuju agqwele wonke umuntu ushaya iteli zakhe kuyahlanywa vele and bekuyi after school la bekubhaya hot man beku-event because abantu basibhekile ngaphezulu. Okay sharp iphume ikalo iphume eNadeli mayizokheva ayiku approach eNgilasi mara ikhevu le ngishaya east west ke ngihlanyala khona so da inisi mina ngikhohliwa ngini da i-cable liyayehla yabona i-cable masele ehlala hamba la bonke abantu sebayehlile sebangene ngaphakathi and phambili la sekukhona uthinto werope mali ngakuthinta ekhanda la kushisa so limshisile abhayiza hour makawa ufuna ukuwela ngada lo munye umbambile laba abanye sebabonile ukuthi leyana yawamele isigijime sosiza yona laba abanye sebangene ngaphakathi kusho ukuthi thina amashiti ethu ayosiza le out there ewayo yayibona laba abanye sebangenile ngaphakathi phela la akusakhona ukuthi udlale because i-cable lihamba phansi mina ngilongishaya east west sharp bayi rescue la out there mangithi ngiyaphaphama mama akusenamuntu phezulu kwekalo and ngilongishaya east west le hope la mina ngiphaphama vele hope selukuphi seli phansi shaya east shaya west ngashaya east ngashaya west yajika ikalo yabona mangizothi ngibuyela ngayi kula ngishayi kule sky lesi sila ngiyakubona yabona kule hope ngithinta kule hope ngithinta yi phela ngidayikha ama cable remember so ngathintwa ihope la ihope mali ngithinta ngafeinta feinta ihope mali ngithinta and labi dangiwele khona la manga uyacava before ifike eNgilasi mayiphume eNadeli idamu so yabona idamu la and kuphansi la and remember thina singaphezulu ngawela la ihlathi lehwide amashidamela azongirescue no and wonke umuntu phela ibhekile event and ekuthenjwe thina simele ikasithu wonke umuntu vele uthi vele le awuthi le ibolile and ngiwele ehlathini phela ndiphambi kwevata amatshe lana uza amashidama ayi-3 and le enye cousin yami lezi ezinye zibanjiwe phakathi kwalo ngisho ukuthi bekunamaha zibanjiwe ezinye ngala kuze la machita ayi-3 afika ngibheke bengikhabathekile nangayiye emuva nginesky emzimbeni nginegay nangayiye emuva bekungene elitshe yabona le sport bengene lona ngifike kusho ukuthi ufike la shanga la ngena kabuhlungu sharp mayifika le yona le cousin yami seka nefuna amacala mayifika ukuthini ude bafethu nabona ukuthi diamond uzobhoda asimekelene esivayeni lezi zithu ziyala masithi simekela kanjani lethi songene njini into oqala bacavika ukuthi itha omrayile and diamond lo niyambona ukuthi uzozibholela le man asimekeni esivayeni le enye level ukudeka diamond asimekika uzokhabathe le i1 le ithi ngicela ngiphakame kusho ukuthi bangithole ngikhala vele la yabona and ngiphambi kwale damu leli yazi nje uNkulunkulu aphila ngakho ngiphambi kwedamu angiwelanga ngala maphela angiwelanga ngala le mayifika itendoda ngicela uphakame ngisebudizini leso sikhathi ngithi ngiyaphakama ngiwe yaqala yakhala ithi yami yabona la man angcove ithi yami ingidede yabona so mayengibamba yazi ukuthi ngikhabathekile ngene elitshe ingibamba la ngihlanye kakhulu ngitendo ungangibambi la mfethu khabathi ukugcina la so mabaloku bakhuphuka ngikuyakhuphukela la mabaloku bakhuphuka sengiphela amandla sengivala amehlo la sekudead end yami sengivala amehlo le i1 phela basele boyithu leyayivayile le i1 lokuyangitshela mfethu endoda ngicela ungalali mina ngilonge ngiyakhala ngale emuva ngala bakhuphuke istrada maybe ngizothi boma 2 kilometers away so istrada la and the main road kudlula imoto bafuna ukungisa la ndeni baqela ama-hike bavaye bangise iyepark sharp siloko siya ngaphelela isikhathi vele ngavala amehlo gone angivala amehlo ngiphaphame ngisepaka yasemzini izwakale ite mfethu besixoxa la idini le yabona besixoxa because
ukuvuka mabangitshela ngithathe 3 days ya ukuvuka ukuthi ngivuke and bengifaka yabona like labantu esibabona ema-movie ukuthi bafake amabhandishi wonke umzimba inyawo bezime kanje inyawo bezime kanje unokusela ikhanda nje ukuthi yabona nangikhona ukubonakala kahle ebusweni untwana ukhabathekile leya kwami yangitshela mangitshela amagama esingakhala manje phela singayidenge ukuthi nami ngumuntu ogrendi and esinzi vele sikhuzana maka siyaya alanye mina ngikhava okay sharp ngiplome ebhaka ngirekhave ngibe green ngiplome 2 months 1 week bengikhabathekile serious injury okay sharp ngiqede la mangiphume ebhaka ngiphume ngifake la yini lonke la makhibs aphume ngisasebhanzu so ufikele unye vele okay ngirecover ngifuna ukurecover uze vele ngivaye grade sharp ngikhona ukuvaya grade ngivanye abantu angithi ekasi yami sebakhuluma ngama uthi mshayile vele wacabanga ukuthi clever nana zivaye se challenge namapantu sifike suwine la masifika siwine uyaska silonke libakhona nabakunayo la challenge masifika siwine la ngikhabathekile ngisane bandishi and ngisanela into yayibona ngisane bandishi kodwa manje ngisukela ngabuyela la ngithi ngiyosha ama correction ngifuna ukunibonisa ukuthi ngoba ival khitshwa ngelinye ngithi ngifuna ukubabonisa manje ngifuna ukunhlatha manje and the night pool kusebusuku khona i-session bakubiza night pool kusebusuku ngithi asambini ngiyazingamaseshi lonke ikasi liyasuka phela remember ikasi lonke likhona ngithi angifuna ukuyosha ama correction wonke umuntu ahlanga ngifuna ukungibona vele ukuthi hayi manje uzoyenza lento and ebheka kunamahadi esitazi amachida sewashiva ukuthi sigibele phezulu kwekalo maka ithi kalo mayima bese ngingaphezulu shine pool and ngishine pool ngishaya east west kuyahlala shine pool kusasi history la esitela la vele bayahlanya ndoda inini nyabatshela ukuthi ni mina ayikuthi ndayinde sengizoqhubeka ngiyenze ama correction yabona yabe ngishaya ama correction la okay sharp ngithe manje ukushaya ama correction vele sekumele ngijikelele awuthile unye lo introduce la phela manje sinya ndayinde siyaqala iyabuya phela manje ukuthi ntwana umuntu ograde yabona ungene kanjani kwizinto esiso because yena ngaye ngikhabathekile ukushaya ama correction bengiyohlatha labo ukuthi hayi nina lokho nikhuluma ngithi ya trend egas ukuthi hayi kushayile nani yabona samanye ngidangishaya ama correction athi ngibabonise lapha ngisuke ku because vele ukugcina kwethu ukugrider la T-sharp sagcina vele ukugrider then ke ngaba grand mina bengingena ichurch ke vele abantu bakwami ba grand so ngalandela vele lezo ndlela lezo ngayekela amachita kancane for isikhathi kula sengifikela like umoya obuthandazi yabona singirealize ukuthi elifeini yabona unokubhayisisa indawo zaku achoose noma indawo zokuthanda izinto yabo so ngaphuma kanjalo kuzonke la lezi ngaphuma mase ngibuye ebhaka totfanda ngaphuma mase ngibuye ebhaka nami la ingqondo seyihlaphukela ukuthi okay kuze futhi ngiyeke ilanga la khona ngikhuluma ngalanga le bengise church kwathiwa ngibheka izandla zami yabona like umoya amakhuluma nawo kwathiwa ngibheka izandla zami ngazivula so izandla zami ngabona impilo yami yonke from kusuke ekuqaleni kwami to finish sure into engikhala kabuhlungu ngibonisa ukuthi bangitshela ukuthi bheka uphila amasemba kanjani life iphila udodi ngayibona yonke into ngayibona elanga la khona ngakhala phela ilanga lonke from ndawo kusukela fana since ngintwana egreen since ngintwana egreen phuma kula lezi amageng angibambi iguna ngenze mfana story sakho sinamandla but ke ntwana ke nani bantu ke lapha emakhaya babukili balalili ngiyasiza story saka Mshimane. I think it's loud and clear and I think uMshimane ufundile ngempilo yakhe kuyonke into enhle kandlule kuyo. Mbona yami ngiyathanda ukuthi enhle ngikubuze sibile emuva but because mfana mina for mina loud and clear bafethu if ever akekho clear or mhlamba nithola ngendlela mina ngithole ngayo feel free to comment ngena lapha kuma comment section ngithola untwana nimzwile bafethu story sakhe
ileza sevali njengoba enhleka explainile yabo. And for mina uclear angazi ntwana usafuna ukugcwalisa khona into ofuna ukuyisho, but mina khona into engifuna ukuthi uyisho vele. Yeah. Yangithola because of kunentwana la eKasi. Mina ngidlala eGarvin ntwana, mina ngidlala Deep Proof akuna station. Sure. akuna station Deep Proof akuna mjantshi yangifrostan, yeah, akuna sporo yangifrostan. So thina ke eza Deep Proof ke mfethu yabo angidlala ngesporo, but ngifuna ukuthi uringe nentwana eKasi. Sure. Esafuna ukuyodlalela istimeleni. Kunentwana egelezela ngilakh nje obusho. Kunentwana egeleze rival ngestimela. Ihlala Orange Farm, ihlala kuphi. Yangifrostan. And isafuna ibona ridings. As much as wena yabona leyo uyixoxa ngakhona. Ngikhona ukubona ukuthi sun riding at that time we enjoy. Yeah, bengi-enjoy. Yeah. Ngifrostan. Mnandi. Yeah, angazi ukuthi bongacava ukuthi riding le inali ditlamorao. Yangifrostan. So as much as no setutse ba ditlamorao, ngifuna ukuthi enhle kuringe nentwana seKasi esafuna ukuyenza riding ngoba ngiyazi ukuthi riding yenziwa iboat. Kunabochera abadlala riding estimini. Yeah, bakhona kakhulu Orange Farm. Yeah, ibona riding. So ngifuna uringe nabo mfethu ngoba no I think no so groot ne. Yeah. Groot kunalisa. Lezi ezibhizi no. Sure, lezi ezibhizi no. No ziseskela zenza the very same thing must be escale. Ngicela uringe nazo uzixwayisa mfethu uzitshele nangali pain uyizwile. Mawulimala da. Sure. Yeah, ngicela ubheke le camera, bo le camera la. Yeah, uringe nayo. Intwana seKasi uyibheke le camera ezokubhekile le ntwana. Yeah, ungesala. Okay, mina advice yami. Yeah. And nento engingayijabulela. Ngingajabulela ukuthi eKasi kwenzakala ukuthi kushawa ama cable igado zimi. Yabona ya. So lento le yangichaza and futhi le gado le yano le bayifaki no. Yangichaza kakhulu nabo ba avoid lezo zinto lezo. Yabona. So into mina ngizoyisha yabona ukuthi pressure nokubona abantu sebaphakathi kwefame bayenza izinto ezikanje asisi next cause umuntu une life yakho kumele uyiphile ukuthi uchaza abantu lento le ngeke kusize nganiksi and abantu ababhaya into isikhathi esiningi abantu ababhaya sithanda ukuqala ngezinto ekumele siqine ngazo into engingayibona yabona. So thina si youth kakhulu ngizosho ukuthi asekeleni ukugijimisa le fame esibonayo abantu baphila lempilo le bayiphilayo mele wena wehlolisise ukuthi igrand ina riding ma yabona cause finally manje egcineni sengiyasola ngayo yonke lezi bengizenza ngiyasola sho ngifuna ukukhuluma manga and manje njengoba ngumuntu ogrand ngiyawisho ukuthi the way ngavuleka amehlo ngakhona ngathi abantu bavuleka amehlo kanjalo lempilo le ngayibona wish mina ngabona ukuthi bengiphila amasema bengekho izwe ukuthi ngiyenze lezo zinto lezi ifame yangibinayo namhlanje phambi kwezolo kahle kahle besikhumbuzana nabangani bami bangikhumbuza abantu engibashayile ngithi awukanti mina bayingakho abantu engibashayile yabona sikhumbuzana ngezinto ezinjalo. So into engayi-advise kuyintanga zami noma kuyisi le ezayo awaqale ngokuthi ugeleze ube green uqede isigela usipane usifunele kwakho usifunele umfazi wakho ushada ublomela yabona ifame ayisizinganex bafini ifame ayisizinganex uthanda ukubuka uzokhabatheka yabona lento le enabangani vi yeah abangani bafiti bayabulalisana khona abangani abagrand and angithi singaba abangani si5 abangani abayi2 babe nevaka abayi3 bangabi nevaka cova lo nevaka umntonsele side ni ring eniphume kulawo nizoba grand bafethi life yeah bafethi nimzwile sikhuzokhuzeka ngoba remember kunalabantu abazothi hey Tony Montana siyambona ukhuluma nabantwana yini ithi ungitshele badilami ke mina ngikhuzokhuzekayo yangifrostan if ever mfitha ufuna ukukhuzeka angizingeni zakho and if ever unisi over whatever ngizokubonisa ngayo amfana mina ngiyabaleka yangifrostan. So ngiyajabula ntwana nami ukuthi uzokalile ukuthi uzoringa nalezi engangawe nalezi ezingaphansi kwakho yangifrostan because of no kunalento ukuthi abantu bafuna ukuba botleva. Yeah nigcwele la lino mina bafiti ngizontshela abotleva bala emhlabeni mina labe ngibacavayo ba 6 feet underground sihamba phezulu kwabo ngifrostan abotleva bala emhlabeni benza ubomi le eSun City kaMfene yangifrostan. So utleva mfana semzini umuntu oyiphethe grand
mina kahle kahle vele riding masibuyisele emuva kahle masithi you are clever besikhuluma ngeencwadi Yeah. Young besingakhuluma ngento zasestrategy so abantu bayithola wrong ntwana yami show yasola kuyonke into njengoba usho ne Yeah, kuyonke ngisola into nje, like starting like ngabe uqale khona iringasi yakho Yeah. tot vandag Yeah, tot vandag. yeah ngoba nami intwana yami ngiyabona ukuthi bengasinto grand boyijoinile Sure. yeah and angazi ukuthi boyijoiniswa yini mhlambe wangitshela ukuthi mhlambe ujoiniswa yini ukuthi mhlambe ujoin ama-group ama-gang because of yabona kuyonke into bolibele uyiringa ntwana bolibele this after this Yeah. is this mawusuka kule gang Yeah. kule mawusuka kule you understand Sure. ngifuna ukwazi ukuthi nje yini into beyenza ukuthi Okay, into enzakalayo mawuphakathi kwegroup and igroup idume ngento eso. Yabona. Bothani because ukuyabona lento leyo ukuthi iyacabakala leyo bani. Yabona uthida lo singicaba ngento ekanje unqanywa wonke umuntu. Yeah, wonke umuntu like kungani ufuna ukuba nawe nani so nathi besifuna le fame le because besingaba phakathi kwegroup makhona lo yi1 ufuna ukudoma ufuna ukuvelela. So bekunganywa yena njengoba nathi siphakathi kwegroup singanywa wena uviyasa ukuthi diamond udumile nani. Konke la uyakhona yaphakamiselwa yabona. Yeah, isidumo kahle ngasho kanjalo. yeah nesidumo mfana sidumo sesenhle fame without nothing ki fame into ke sapatali awutholi foko ngifrostana so bafethu niyabona nani lapha ekolini ngiyangithola ni busy ngifame ngabhatala abantu bafethu ba famous lapha sibabona ema TVs babona kuma Netflix bathola ichelete wena mfethu ufuna ukuba famous ngento engekho ufuna ukuba fame ngokugijima istimilini phela awutholi pay akungapay uyahola awukaze wahola so bafethu I hope niyafunda. I hope niya-understand. I hope enhleke isitori sakamshimane enhleke sizokwenza ukuthi enhleke nidlalele fair into yini. Yangifrostana. Mntwana mina ngibongile ntwana. Yangifrostana because of angifuni ukuthi mfana singene kakhulu because mina ntwana yami I can say mfana uyibeke straight. Yangithola mangizoloku ngifuna ukukubuza mfana I think ukuthi mfana ngizoba ngiwaste isikhathi. But I think kube clear ukuthi enhle kwenzeni wenzani waze wafika kaze kafika last day whereby la so uyabona ukuthi asaniyazini ngizokhawathela sure bafethu lapha emakhaya ngisasho namanje ifavor mhlawumbe ngisafuna siringe ngayo lento comment ngifrostana ningasabi ukucomment abantwana basekhaya ifavor futhi awukabi member yala edladlini subscribe ngifrostana mawuqeda ulike ngifrostana soba sikhona yi yaSoweto podcast bafethu the voice of Soweto sinqanywa nonke tanti eSoweto ebukhosini umadala experience